provided for this. Miyang tabi na po Sharatchandra Sharma na Impact News ki Manung huna taram nuksari. Ngasi Manung huna takana kada wapam se Manipur Judicial Service ki Grade 3 level ki recruitment ki matang da high river candidates sing se Satra singi karigi student organization singi maike ki adagi Manipur ki candidate ngakta uhen view ka hebagi kholau sing aduga uhening bagi apam sing phongdorok bagi matang da khana chana bagi tanjani loiner lengjen bi river case sing te gi yet thang thang phambi river se Hemantakumar Ningomba ni editor Huyenlalpao ni ai tamu Hemantaku taram nok sari aduga tamu Hemantaki oi de lengjen bi river se Agamba president Desam ni Agamba bu taram nok sari aduga he get thang na phambi ni river se Khaidem Mani senior advocate Manipur High Court ni ai oda Manipur taram nok sari ihan han base Agamba da han lak chap tai marum di uheningba saklon gara student ki karigi organization mayam dagi thambiri aduda Desam se so leading role lori mase ki recruitment ki karigi matang se Manipur Judicial Service Grade 3 loi matang sta uheningba phibam mama khara phongduk poiba mali maroina logada candidate sing se Manipur ki origin ngak to uheningba aduga mapan ki karigi yawbo sing se khitang nungai taba phawba maduna aikhoi gi kari haitar pick lamni aduga lamdam segi candidate sing se hene khutong chawa pi hanim gi apam phongdok pagi area du male angamba kamai thambini thamjage maroi na si pangthuk le bai koi gi mamang da High Court of Manipur gi maroi na Manipur Judicial Service Grade 3 gi post mapal long na bagi April 29 2017 na thokiba notification na magi makha tarak pada koi high river recruitment asigi damakta ikoi written test qualified candidates punna ikoi kun ga tare law thokibada punna ikoi mito meansa ikoi taruk yoksalakpagi matangda yamna saungna desamna high river thongsi yaning dabagi matangda ikoi phongdokpa laikre maroina kari marabgi damak ikoi na high river judicial service ta ikoi mito yahundana bagi khongthang ama state government da lawaning bagi apamba ikoi phongdorak libno haibisi matangda Sarapa Thamjage. Amaroin Ojik Shemiba Manipur Judicial Service Grade 3 gi post mapal launa bagi magi lairiba eligibility criteria asida Maroina Palliba Kanagumba citizen of India India gi citizen amana ikoiki hairiba candidate oiba yai hairiba oibe aba candidate gi manung chana Maroina Shemiba niyom si yeng taragati ikoi punna post mapal Logudori Masigi recruitment process asida Maroina semi banium se equigi missing yamba majority furuki adugum India gi me yang di yang agadi high banium ji chumme adobo missing yam jada ba ikoi indigenous people zing ikoi yelong mi sigi achauba yelong mi kanjana bagi yelong mi hak kanna bagi ho horiba missing yam jada ba ikoi gi me yang dagi di high banium ji suna di high badone maram de high riba logudori process asida Mapalam dagi mito meansa na high river judicial service si pai ki bataragadi kanagumba khallaba qualified oiraba baiba post mai pa aba mioi sing aduna lamdam sigi oiba local situation ke sana daba local context ke sana daba adumba khanna naina bada amadi just oibada judicial magistrate oiba matamda sana roi daba atmosphere am soidar miki lakani ne khalle maramadana yam samna de samna pamjaba wakalon si ekoi high river Manipur High Court of Manipur gi lauriba ekoi gi post mapal lawasi yaragadi ekoigi yelong misingi maraktagi hon oiba taragadi ekoigi sakthongdu isan administration of justice tawgadaba adum khwaidga sawba ekoigi wang thak wangaba High Court of Manipur da yelong misingna paijaba leijaba taragadi soidana maki henna mapung phaba wain sangi oiba bichar chatharpa matan mapung phagani haiba concept se da samna kong thangna jarpani Okay, Ozamani Maroina Panbagi Swaida Hogi candidate Lobagi eligible criteria the Hanan Panlipsi the candidate should be a Indian citizen of India have matang pali madudi any state am the Gilaga Tava Yawi Pum Dumsu Uti Uli Pishu Piri Aduga Swaida Desam and plus Atopa student organization Singi Makegi Manipur Sipik Pani Miam Jadabani Aduna Tabaki Kari Koropukanda Manipuri Singi Kari Singi Kudong Sabas Singi Mapan the Gilaga Tava Yabagi can't give Yawi Pum Negati Sanses and Casing Mangjalakpan plus judiciary system that the local language Karigi Matu Tarak Parina have a feeling say Yabining Bra Natragana somewhere some the Kanbagi criteria that the Indian citizen boy have of Humpali Somdana Mapan give me yoning the indigenous people they had interest behind big of Humpali and Nishiki Undapum Sakarai do it. Yamna Pajaba Wapam Nekumdage
हजिके लेरिबसी इंडियन सिटीजन की मनुंग दगी इंडिया की मनुंग दल लेबा स्टेट सिंग सिदा लेरिबा प्रजा सिंग से इंडियन सिटीजन गातनी इंक्लूडिंग मणिपुर अदुना अखोई की थबक लौबा कांदा इंडियन सिटीजन सिंग सिगी मनुंग दगी कौगदबने अब दिल्ली दा कईगुम्बा थबक खरा खननबी मतांग वेरबसु केरला दगी वेरबसु एनी मफम ममदगी वेरबसु इंडियन सिटीजन दगी लौगदबने हाइबसिमा कंपलसरी ओइबा अदा अंगमना थम्मीबा वाफमदुदा अखोईगी इरमदम सिगी नत्रगा इंडिजिनस पीपल की ओइबा राइट खरा थमनिंगी खोनिंगी हाइबसि चुमदबबुदि नते अब याम चुम्मे अब तौबददि लोदा लो सेमदोक पतायब लो सिदा अखोईगी प्रोटेक्शन अमा आइदि तोंगान तोंगानबा शेड्यूल ट्राइब की मई प्रोटेक्शन मा पिजरिदना अदुदि ओबीसी की पिजरिदना अदुगा अतोप अतोपा क्राइटेरिया खाइदु एरगा पिजरियाबा अदुम हाइना अखोईगी सिदा मापानदगी मी यावबा यारोय हाइबसिदी यारोयबा मसिदी अखोई इंडियन डेमोक्रेसी चटपा रूल ऑफ लॉ चटपा लेपाकता स्टेट के वांगमदगी यावबा यारोय हाइबा वाहाइसिदी तौहैदे मसिदी चुमदे अब आइंगी मेंगदा अदु करी तौरगदी प्रोटेक्ट तौगदगे ना हाइबसिदा अतै स्टेटता असम दा मेघालय दा मोय असम जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 लोबगी 2 लोबगी 1 लोबगी सेमी मेघालय दा मेघालय जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 to 1 लोबगी सेमी मखोई की ददी असम की ददी मोयदे पीरिपसी की मतुंगिना पेपर मरी लेबसी मनुंदा पेपर मरी सुबसे अमंगा सुबसे मसी असमी की परीक्षा मा थागने अब असमी की क्वालिफाइंग इन नेचर ओगदम ने अब मसी 50 मार्क्स ने अब यांकई सी की मनुंदा असमी पेपर मा याउरी लाइकवाइज मेघालय दसु मोहई की कैंडिडेट सिंधुगी मोई एडवर्टाइजमेंट पीबगी मतुंगिना कैंडिडेट सिंगसे खासी नत्रगा गारो खंगदबनी अदि मेघालय की लैंग्वेज से मेजर लैंग्वेज से मसी खंगदबनी ना हाइबनेबा अदो रगदि फजन खंगदबने हाइबनिना सुमनेगी आइना लाइन मनि तमुरगा आई खंगे ना हाइबदु यारोयबा असुमाइना मोई दा अथिंग मखरा थमी मदो लो न यादब नतेबा मसिदी एमजस ग्रेड 3 लौबा अदुगा हुजु फाउगी ओनेदि स्टेट सब्जेक्ट नेबा हायेंग इंडिया की ओना सुलाक यारिमी करिगुंबा कोइना मणिपुर की जुडिशियल सर्विस लौबदा मपानी मी लौबा यारोय हाइदना छात्र नारुना हाइरिबा सोमदा कन्ना याम कन्ना चटखरगदि मधु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदुगा सुप्रीम कोर्ट ना मधु ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ओने तौरनी दिल्ली दे तौरनी चाहे यूपीएससी तौरे सुमाइना हाइरगदि अखोइजे अमा बाउ फंगदे फिल्म दा लाकपसु यारिबनेबा अदुबु मधु लाक्तरिबनिना होजिकि ओनेदि एमजेएस हाइबसि मणिपुर सरकार ना मणिपुर हाई कोर्ट तानरगा मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन तानरगा अदुम्बा कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा मसे एनेक्ट तौबनेबा रूल अमा सेमनेबा सेमिबा रूल असिगी मनुंगदा हाना लेरिबा सिददी अखोई लमदम सिगी मीद खुदोंग चाबा पीगनी नत्रगा मणिपुरी लोल खंगमम पीगनी हाइबसि याउदेबा अदो हंदक अखोइना एमजेएस की लेरिबा एडवर्टाइजमेंट 29 अप्रैल 2017 असिदा थोकी बसिदा याम सेंगना अमा पल्लेबा नरांग अतोपा चैनल अमदा नैना बतदे अखोइना हाइहोद्रे असिदा सेंगना इट इज डिजायरेबल दैट applicants have knowledge of Manipuri should have knowledge of Manipuri other language or not oblique other language other local language in haiba animakte ya na ba other si madi happy masidi high court of Manipur na hapcha banaba magi full decision full court ki decision nam loraga aduma appointing authority si high court na oibanina rule du di state ka high court ka MPSC ka na semaga chu appointing authority di rule na pibi matungina adu awada pa high court na so khara hapchin daba ngambanina desirable से मणिपुरी लोल खंगदबनी हाइबा अमुबुदि याउरियाबा अदो मसेदनदि मपुंग फाद्रियाबा रूल से अको सेमदोक्तब यादबमना आइदि असम द तौरि द माइना पेपर अमा 50 मार्क की पेपर अमा मदो मै असमी दा थागदबनी हाइबा सुमाइना अको गिसु पेपर अमा मणिपुरी लोल दा ओय नत्रगा मणिपुर की मेजर लैंग्वेज अमदा मणिपुरी लोल तुम तारे से ट्राइबल लिचल नौसिंग ओइरो पांगल लिचल नौसिंग ओइरो लोन मक्सिदा मणिपुरी कमन ओइबनिना मणिपुरी लोल से मसिगी सब्जेक्ट अमा पास तौगदबनी हाइबगुंबा अमा नत्रगा एटलीस्ट मोय मेघालय अमसुंग असम की अदुगी मतौ तमु नतबदा मैट्रिक फावबा दा मणिपुरी तंबा ओइगदबनी
haibagumba ama yauragadi hojiki ngasai angambana desamna hairiba KSN hairiba atoba topana hairiba iramdam sigi oiba mioi da khudong chaba piba haibado adu lakaneba aduda luba amanana masi hanadagi su adum lakpa potneba 2015 da su MJS grade 3 lawgeba hom mari machin kayamna de khangdre adu lawbada mapandagi Madhya Pradesh dagi ra kalai dina subject to correction adu dagi ani rom yaweba written test but bhaiba da moi fail oyaba written test su fail oibisu yawe adu sumaila tori base masi akhoi gi all India gi oiba India gi citizen sing do open to pot ni na akhoi gi open to pot ni na loina mala ko nang la kanu haibadi masi yadi masi illegal oyaba but akhoi gi protection nama indigenous people ki tamta khalaga indigenous people ki haigera local ki haigera adu meda mukta khalaga Manipuri language se masi soidana khangba haiba se it is a must haidana hapa machangeba adu ragadi no problem hojik suni desirable of Manipuri language na haibanina moi taruk yauraga taruk tu manung da loina mak natraga ma ani soidana logane haibi wasu leitri logro haibisu yadeko adi khangam yauragadi aduna adugumba mayam ge che nam mayam chi leitana ba rule semdokpa darkar leyaba aduna parkhadi hayeng tawrane haire aba kan sorry parkai bhaiba hayeng hangchi ka tawne haire hoiti matam leitre hanana chhatra sing na borachu aduga government na masi mapungda government na ni government na initiate rule se mai sing to government lam de hauraga high court ta mage mot kari noi do hangaga MPSC ka tanarerga sig rule se sumane chalasi haina la ga rule puthoga assembly da mau putho ngodoi ne ba tam dorim ne ba adu ma policy tawna basi high court na state of Manipur na state government na hana degi to hogda ba adu ma mayam na su una hogda ba hai tare koi su kari su una hogda bana hana di mapan ge mi se khalak pade fail oi banina natraga yamna yaurak ta banina madu mai pakhe da bo ramya hojik ti kontere khan da taru joksel la adu di khan gi gadra hai na chingna re ba aduna masi thoi ba sigi punamak se masi rule semdok pe gi mathau tai aduna je high court na ai mamai da malak ningi bana koi gi Desam na masung top student organization sing na masi chumaina tobi ga no haibu to bawdi appeal ni ko adu tawta la di haibu gum bagi wa hai yawe yaude aduna ma moi gi public notice am chu registrar general na on behalf of the high court ama thoi ba ngarang da na handagi aduna adugi matung adugi magi matung ina state government na high court na masung any mari le na ba authority na ekona high seat abi da na lobu tarabdi adu tung da tholakpa apapata du dai to oyani hairagadi government da haiba khotpa du di government city politician no se manina ngakthong ngaksin yai do court ki di ngakpa ya de ba maram da high court matakta supreme court le ya okay tawon tai lakching se maroi na ihan hana Desam plus atopa student organization singi feeling sai patai madudi lamdam se pik pane aduga thabaki karigi phangdabagi problems so dum nong nong gi dum hengalei aduga iseng seng harakan da thabak lobu kanda kaida atopa singi karigi state sing dagi laga logip targadi thabak phangdagi problem du solve tawdre aduga bising yam jadamnina swai ke hetari phibam se yam kairak phibam du rakani hena forward feeling se kamain thambini aduga plus yam ka hena just appeal tawba aduga haiba suggestion pibagi mong duna tabada yamna krik iner rogasu aya da mayam gi phibam su lakadori swai wafum sing kamain thambini akhoi gi mahiroi lup sing hai tare ai na kasu Desam gi phami moina phongi bo wafum si Manipur gi usi judicial service ki low bose natraga na atopa hai tare Manipur government ki makha da low bosi da maitai lon khang bana traga Manipuri lon khang bu mi tu nate ba khoina pamis moina pamis kaina kana akhoi gi sit se reserve to hai bane habadi atopa mi na lohon ganu hai bane akhoi gi maitai ni khangde then adagi di tribal ni khangde akhoi stil lejarak pa yellow mi ori ma yam sing Manipuri macha sing sing makta happy u hai bane maitai lon khang badu nate ba lai adu lo da di kamain tawre lo da di lo du ne ba yam lai akhoi na si happy post ne lo da hai di akhoi India gi citizen ori ga di apply to ba yare na dum hai magi rule khar lei baduna rule gi wafum ne aduna jikti sakhol la barina kanu gi avoid advertisements you thaba ko advertisements you jikti website sat le jik loima public notice hoina thoe thokan da lakanu da adagi Kerala dagi or South India dagi or another Kashmir dagi India gi citizen mo ore barina mane apply to ba ha badu kanam thingya ti uji ma apply to bi ai aduga
खलन नबगी खंद नबगी मसाक अमा सेंबा हाइबा रूल अमा सेंबा हाइबा दुदी तुआन बर तो खाइबा मनेबा मतो मणिपुर गवर्नमेंट तौगदबा थबक अमा अखोगी तहौदी न लवी अदुगा तौननबा होनबदसु अखोगी कनो सिंगना सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन सिंगना प्रेशर सि मतम जाना पिहौदेना आई थमजगे कोर्ट की वासुंग नतबद अखोइना हुजिकि देसाम ना होरि सिंगा खक्तनी सी अहानबदा मसी अखोगी आईदी कुइरे मसी कि कनोगिदा अꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯍꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯖꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯋꯥꯟꯒꯤꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ 13 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯡ 13 ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯅꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟ ꯀꯧꯔꯦ कौरकांसिदा करी करी हाइरेगे अखोगी मयाम के अखोगी येलो मीजिंग से मांगद्रा मांगोइदा जी मुइ मतम दु येंगिदि ओनली रिटर्न टेस्ट लोइर कांदा पोसी कहोई काथोर पॉइंट तवयो मद सुमदे हौजते येंगसे हाई कोर्ट ना माना डिसेबल ने माना पीरिसी मणिपुरी लोल खंगबा नत्रगना मणिपुर लेबा मागी लैंग्वेज अमा खंगबा अखोई खंगबदो अदुदा खुदोंग साबा हेना पीनी हाई ने मा हाजी अदुरगदी मार्क्स पांथोइसी मार्क्स कनोनी रिटर्न टेस्ट मार्क्स चामरी लेख्रे चामरी सिदा 95 फंगकांदा लेहौरिसी बाइबादा लेदुइसिदी सुबदगी मार्क 70 खक्तनी 95 नत्र 99 फंगा सम सकिबा मीदुदी कमाइ तौतारे दुदी बाइबादो मार्क मंगादा फंगासुदु मादम खंगी ताबरे माना मयामदि हेनबा ताबने याबदी मसे सोइदना खनगने हाइबो फम नते को आई हाइजे ngसागी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दुनी को रेशियो दुनी को इनलाइस अदगिदी सिमसु लेरे अदगी अतोपा अमना ngसागी बिबा बोसिसी थौइन तबसु यावे मयकिदी अखोगी माना वजि लाइसिदी मैतरोन खंब खंदब येंब नति मागी एटीट्यूड टु येंदोइनेबो मासिना जज ओइरगा फमदोरिसी अखोगी कमाइ तोंना कमान तोबि यानी मियाम कमाइ लोइने यानी उकिल सिंग कमाइ लोइने यानी हाइबदो ngसाई अदुगी मागी एक्सपीरियंस टु येंगदोइनेबो मागी मौ मतोरु येंगदोइनेबो अखोगी विवा लौबाइजे अदुनेबो अदु कानुदा मागी मा कैनोसिना हुमुदासिना मीदु अखोगी हेक्ता मैतै मसा नत्रगदी मणिपुर मसा नत्रगदी यारोय हादु सिना फाबा ngमोय हौजिक लाइव फमजिदि हादि मादी मार्क चामरी मनदुदा मार्क याम वांग फंदोखरबनिना इन्नबदा याम वानेबा अदि अतोपमना कौरिबा सिटसे मी मापन पोस्ट मापन खक्तनेबा लाइस पोस्ट मापन सिदा यावरिसे मोय तरुक नेबा अखोय मिटो यावरिसे मिटो हागदरा मया हागदरा मयामना सोकोल कन हाइसनिको अखोय तरुक ने तरुकसिना माइ तौरना लाइक फाबा ngakta लाक्तना अखोय स्वाइदा लेहौरिसिंगना आई अखोय सिना हंदरंगबनि हाइबा नसदेको मैथमेटिकल कैलकुलेशन दुनिको अखोय तगी लोइने हेल सखरोबा मोय लोइ खंदोखरोबा अदुदि अखोय कमाइ तबदगे सी पोर अमा लाइबा अदुगा मोयगी तंगाइ फदबदुदि कयाम महौ तागेदा मोयनो ओइदोजि हायें सेशन जज ओइरपयाय अमु ओइरपयाय ओरकांदा साखी न अखोयनो विटनेस लौबसिदा नुपीगा नुपा अमा खाइनबि मतांग अमा हार फैमिली कोर्ट लाकांसिदा फैमिली कोर्ट लाक्तोनिको लाकांसिदा फैमिली कोर्ट की मथौसे अनम मतमदा खाइनगे हा लाकपसे नंगोंदा असुयाना पिरो स्माइ तौरो हाना खाइनबदु नतेबा यारिगै मबानसि यासननबगी लंबीदा चत्तोइनेबा अरुदा यासननब नुपीदा थेमदोजि कमाइ थेमदोनो सिदा हिंदीदा माना थेमदोरिब्रा अमदुदि हिंदी दिखांगोय अरगा इंग्लिश थेमदोरिब्रा कमाइ तौदोरिगेबा अदु कांदुदने अखोइना लोकल की कानै हाइरिसि लोकल की लोल खंबसे कानै हाइरिसि अदुनेबा अदुगी पोतुदनेबा अखोइना लाइसे अदुना अखोइना लाइबा डिमांड तौ मतमदा अखोइगी ओइबा मरम चाबसिंगसे सि येंगा डिमांड तौहनिंगे अखोइना मणिपुरी लोल तंगाइ फदना ngसाइ हाइजगरे अखोइगी मोइना पामिदी अखोइगी कैनोसिनी रिजर्व तौबो सिल रिजर्व तौबोदनी अदुबु लोनदी याद्रबनी ना अखोइना हायौद्रबनी ना अखोइगी मैते लोन खंबसिमतदी खरा प्रेफरेंस पिबियोना मसि हाइनबा याबि मसाक्ति यामना लैये पोतो अदोमदा सत्तना प्रेशर द सनरगदी कोर्ट की थबक्तदी मदुदी यारोय कोर्ट से कहीं नो आइकांदा अखोई मयामना अखोई मासु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना मंगोंदा मतिक मयाय मयाम पीरगा मासी लो सिबु ngak सेंगना थमे पोट मने लो सेब मयामना लो सेमगा लो सेमिदबोद जेल पीरिने कसम संग थमिने लो थुगायना अदुना अखोई की लो सिबु मोइना ngakadaba पोसिदा अखोइना मोइदा अखोइ पुनमना अखोइ सौकदने माजे सौकदबदा अखोइ सुम सिंगलरगदी मागी मथौ मंगम अदे माना मियामना करी खलकदगे कनोदा कोर्ट करी खलकदगे पोट मलाय अदुनी सिगी मिपाइरक्तना अदुगुम्बा पोतो थोनदतना हाई कोर्ट तगी सिगी कनोम लाइसि एडवाइजरी मलाइसि सिगी सुमाइ तौरगदी सुमाइ तौबि याय अखोइ क्रिमिनल कंटेम लखोप याय कायना अखोइदगा एडवाइजरी पिरैबा पाउसी सिंगदसु पिरैनि समानै पिरैसिंजे सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशंस नते पाउसेदसु पिरैनि पाउसेना कमाइ तौरे पाउसेदा लापि मतेम थमजरमगे देसामना
प्रेस नो थोए मोइदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नि मोइना हाइंग मयाम हाइबी ngaki judge hat ki na hayasu mui se duni ko hairasu akhoina phong dragadi madu public forum da tham dragadi adugidu kasu leti adugi phong bagi hak tu di akhoida publish to di akhoina akhoi kutal leirim ne aina paw du collect torani editor amoina collect torani then adagi di publisher na paw phong ani then nam nanaba ma leirani nam duni amana nam duni ko ahum ne ba leise akhoi ahum sigi man dagi sig phaw dragadi moina haring haya bravo yadi अखोई अतो अखोई यूएसए का अखोई खेनब सु लेब यूएसए के दी मोइदी लो सिदा हेक द फ्रीडम ऑफ स्पीच 100% पी हाबी आइब अखोई मणिपुर के दी फ्रीडम ऑफ स्पीच लेती हाबी आइब लेती हाबी लेदिन लेरगसु सम सर्टेन मयाम मन अथिंग मयाम लेरिब पोट अमनेब लेरिब पोटो की वांग मतुदा अखोई ने इरुरगदी अखोई सो दम कंटेम ऑफ कोर्ट हो पता आबने सिनेब अदुगी पोटु अखोइना यंगहो खंगहो ओइना सेक्शन लू ओइना हाई कोर्ट ना पेरकपा आई एडवाइजरी नि ना लौजे ओके अगंबा आइना लाक्चनिंग से ngасai gi ujik thambire ba mayam sing se yes karai da noma khoi gi protection pi bagi phibam durom da lakpa duga state government gi kari gi tawgada ba area sing mayam ma aduga candidate to any indian citizen namo ba top state tai lakpa da do thunguk di yaro adubu yes local context da protection pi ba phibam di leini aduga yam kanna for example appeal to ba duga suggestion pi ba na tabida to we are kholo haraga su doi matang do contempt of court chaba court ki aya da gi film su lakani habi wafam duni aduga adugi wafam duma maram de protection dom don na changhan ba adu adu kari mot thambiningi changhan mana phadau man bra kamai stand che kamai thambini aduga plus maroina sai tamoi mutan su thamdi thambire ain khan bada swai se desam da matam chana laudri kari gino na ina hanguraga di madoi do in khan bada phajado mande madudi khangak pai se khangak kan du ni kholaw ko du je khang draga di law du ka khang ting de nan thu khiba cases payam chu leidi leini ado ai du mo kamai thambini thamjage maroi no jik akoina hogjeri ba moment si maroi na akoi yellow missing protection tong na bani adu masi akoina khanga aba hai tare ne kudam oina mani akoi iramdam si yellow min phangjaga da ba akoi ge yellow missing ki quota mi top na kudam oina MBBS की कोटा से कोई की ने हाजन को हमने लोरम बदगी खंगक पदे खुदक तमाजी कथल लगा यावन की दिया स्टेट के कोटा के लिस्ट यावन बदगी खुदम मोइना सो माइने येलो मी सिंगी फंगजगद फक्सी अतोप मपालम की मितो मियान सा सिंग लोरक मतम मदु खंग तारगद खुदक तमदु अकोइना थिंगनबा अमदि यावन दनबी पोस्ट तौ बायबसी प्रेशर ग्रुप अमगी मथौ ने खंजबनी सो माइने कोई मणिपुर जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 की से कोई नोटिफिकेशन दो थो मतों दे तांक खरद कोई खंगौद्रे दो हेक मसे खंगबगा रिटर्न टेस्ट पांथोक तरी हम सेम साबनी दु रिटर्न टेस्ट सी पांथोरे हाइदोरे हेक हाइदोकपुगा कोई मसी यावरी बा मितो तरुक त नतना मसी लेरी बा कोई रूल से मसी करीगुम खरा कोई सेमदोकपगी मथौक ताय हैबसे मसी देसाम न लावबो होरकपनी मतंग से कोई नैनरगा यंगबा यारिसी देसाम न तौरिसी लेबाक मियाम न नत्रगा कोई मियाम न पामुदुने कोई न मो सिंजरगा हाइजरिसी कनागी इंटरेस्ट नो कोई न ngasi जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 की सुगुम्बा रूल्स खरा सेमदोकनबा नत्रगा मितो मियानसा मयांग यावहनबा यारो हैबगी अपील लमा कोन तौ इसी मियामगी इंटरेस्ट ने एकोगी नते हाई कोर्ट मणिपुर की यावरे हाइतारे अदु इतादी स्वाइगी एरिया सिदा एकोइना फाउजबा इथल से लाइबा पोसिदा इंडिया की मेयंग ने सेमी इबो लो सी फॉलो तौबना इनबना एकोई मुटकदबा मांगदबा होबे तारगदी मसी इंदना एकोई की पोलमा सेमदोकपा नत्रगा हापसन नत्रगा एमेन तौबसे मसी खुदकता मथौक ताय हैबदुने अदन मतंग सिदा एकोइदा हंदक की इश्यूज दे यामना एकोइदसु नुंगाइसिदबा मना देसामना नत्रगा कनागो मखरना हाइरिसी जुडिशियरी की पावर एंड फंक्शन चैलेंज सबै वफम सुनन नते एकोइना हाइजरिदी मणिपुर जुडिशियल सर्विस नतना मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लेबा डिपार्टमेंट खुदिमकदा पांगथोइबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से यामना हाबी जाबी तौदबा सेल पीदबा यामना एकोइगी अदुगुंबा सेंगबा अदुगुंबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस मा पांगथोकपियो हाइबने मसी जुडिशियल सर्विस हाइजबनी अतोपा डिपार्टमेंट मयाम अमदसु हायरगा लाए मरुन साइदा कितंग पाबुंगनसु हाइबिगिबा एकोइना हाइजरिबा वाजी तसेंगनमक जुडिशियरी की मागी निंगतंबा मागी पावर जे सिंगनरगा सिकी हनबा खंगनबा कैम लेते अदुबो फोंगदोरिबा रेजिस्ट्रार जनरल की वारोनसिदा एकोइदसु नुंगाइसिदबा तो अकोइना लाउजरिबा मियाम की महुसिलगा एकोइना थोकचरगा हाइजरिस तसेंगना हायरगदी एकोइगी येलो मिसिंग मराइबक्से मसी यामना तंबंगमद्रे येलो मिसिंग चप चाब कोटा सिस्टम मामा रिजर्वेशन पॉलिसी मा लेतबा तारगदी एकोइ मिटोप मियान चना लोइनमक एकोइगी फंगजगदबा चाथुंगसे मसी लौकिगनी हाइबगी सिंगनबदुदा देसामना कोंग थांगजलकपने अदनो स्वाइसिदा एकोइदा मरमबु सारगदी एकोइ जेंदा लेबदा नत्रगा फाबा पुनबदा कीबा
Desam laite. Tawudabu Registrar General ge Thori Baseron Equisi High Court of Manipur ki Tabak Thorum da Judiciary da Signar Pataragadi, Madu, criminal contempt, Sagani, Madu, the Satagani Habasi, Masita Quaki Belate. Madam de Equina Mosil, luxury ba, Equina Togeri Simasi, Equi Langaki Matakane. Adu Langat the Natana High Court of Manipur, Tawiri process na, Equi low missing Hakman Kadore, Maramaduna, High Court Manipur Nasu, Wakal Kantanabiki Tanjama, Lominasi Habdunia. Some na appeal to one another recruitment process to the another Equina Wangang Amatayaro High Taragadi. Article 19(1) Bharat Samvidhana piriba kanagumba miyoy amana maningtam na ngangjan na bai phongdok chen na bai right se mat paga mane adubo ekoi na high grade wa de ta seng na ko nei na bada yamna ekoi gi high court of Manipur gi judiciary power function sing na banate ekoi gi miyam gi interest da thabak tobiu haibadu koi pabung se yobire adai gi area da ko thanga se bani haije bata okay aina ojamani lak se se hek lak jara ge du lak gi di break am tang log jara ge lak jara ge break ki matung da impact news gi man hon yeng bi ba punam ki pham thuna puduna lak se ge impact news mi yeng ta duna nei bio break ki matung da yeng bi ba punam pu amuk na taram lok sari ojamani aina ngasai gi desam gi site su phong du puri madri desam aduga top organization sing kai sing student organization maruina changal sing se Hojik Pogudi Moy Freedom of Express to Heaven, Apamba, Pongdok Pane, Tudona, Judiciary Karigi system, High Court Karigi, recruitment processing Kitatoina, directly, I yet Pakaiba people of Humidity, Oeningba, Shatlondu, Tambai one heavy of Hum the Matame, the Sam Maketaki, Swice Botan Canada, Yagaran Kale, Yapam to Hojik Potan Canada, Ozaman come with a money, Hendon Kaiba corporate Pogdi Udomale, so far as Apil Sinatana, Aduga Semdo and Wapom Sinatana, Adua Dumoka have been plus Aduga, Semdo Matang Lava, in terms of protection, you upon Lakpakanda, Nasaki, loan Namakati Pandipali, desirable debt applicants have knowledge of Manipur, oblique other local language of Manipur, have you of whom Pali, Sikanati, Pura, Hoigi, stand the womb, the heavy of whom so. Saya uzaman in tamdi thame swai gi semdok semjin chidi sarkar gi karigi pai de government gi mathok ta ga do male kanana masigi initiative lo si demand student organization na demand to rasu state sarkar so in khan bada khare actively aduga maram chana matang chana semdok gi wafam dum su lege do male uzamni kamai thame hoi hojike policy article 19(1)(a) freedom of speech and expression in a constitution de yauri bharat ki nagarik amana Any jaga amada Mariki Manungda, Mana Pamawa, Pongdok Pada, Ayaba Yam Lagre, freedom of speech and expression, print electronic media, Sinachimba, and the Toripsi. Natraga public meeting the Kalai Kalai Angiba Port Ponamoxe. Yay. The weather day freedom of speech and expression, Layle Haidana, Madu absolute oirabra Haibedemu Oidriaba. Maduna Amu Article 19 Clause 2 da Clause 2 da Mula Eva. Reasonable restriction Nana. Nanging with the Nangba and Haibisida, Court Ki, Contemo Court Chaba Yaba, Wapum Hirabra, Assembly Gi, MLA Singi, Privilege of Yaba, Wapum Hiraba, Adugalwinana, Kanamba, Tom de Heri Amigi, Natraga Group Amigi, Defamation, Oiviyaba Port Hiraba, Natraga Kanamamui Karada. Communal or inchinaba incitement of any offense, crime mama taunaba, Togilaba, Inchelaba, Adu Migi meeting Toraba, Adu Arbudi, reasonable restrictions in a thing Mapiaba. State na Adumba, Suma, Highway Arroy, sit already Arroy, Hibumagi mechanism of Lejeva. Aduguna, court ki area the D, judiciary go over porta D. Aduma contempt of court, I would say, Yam Chow Portamanaba. Even Judge Masacho Adum, contempt Taba. Karimakanda India go na Yakanda problem oidrinaba. Say Justice Karnan Gani jail Changrisi, Kolkata High Court ki Tamil Nadu High Court ki Lermiche, Madra High Court ki Lermiche, Court po Supreme Court po Singnaba Konabiki, even Judge Bauba Padok Tarim Naba. Aduna Adugumba Administration of Justice Asida Court Natori Batavakshi Court sitting da Bichar Tauba Lali Chumi Badi Bibadi Gitaba Adu Khaktan Triba. Administration of Justice. Justice to Purakna ba court to Taunana Bahona Bada Madugi Machak Mayamam Changyaba Madugi appointment of judges can be Matang Aruga Adu Tawi Matang Mayamam Lady Masida Akaiba Pirabadi Upon my Pirabadi Madu obstruction Piraba destruction Pirabadi
mado criminal contempt tai habi ge wafan mem lai che adu de samna tawre habi ge wana ta ba ai haina masai hai dai bungo amana hai be du da ai ko ne somai ni cham cham ji phungdok chabani tawbi go no hai bne yes okay ya ya ba adaida la ye poti moina hai de ge wana te ko e adu tawtar bordi koi chhatra sing na harul sing economy blockade ta kalida tawnei dana adu tawtar le hang kana mo mi no mapan thwar adi adu masana adu khodong cha do mai na jani ar sarkar na chu adu da na police thara ga na khaira di adu du tawjani haina lauri khongi ba si aina yada pot na ba adu bu aina yada pot mayam lo bu ti political movement oi ba pot tu di sarkar chu politician na semani na ngak thuk ngak chin du ya ba mathak ta achauba macha leitaba ya ba but court ki area da di ai cha hai ji do judiciary ki independence am leibani na sarkar na moi du tawbiru nu hair ga tawbi ya ba na ta bani na Manipur High Court ki judge ani khak lejari bisina ngang sing changak pi rage kalguma malan tor ko ko ngak pi rage haibe de moina ngak pi bangam de ba malamdi moi matak ta Supreme Court le ya ba Supreme Court na danda pairaga ha karigino mapande gi me taru yaw base achi loba ya de na noi ki chhatra kangbu na lawraga noi na chi ta khandir bu karigino number ka phangi che puthoro hai thegal kadui na ba aduna adu punamang adu leibani na haining haidana su haiba yadaba pot ama aina haining aduna ai pa chei bidia de dana praman bo hariba adu pot mayam ama lei ade madu haigi de haibi go anata ba ada la ibedi yalahumi kanana begi protection ma pbcd ai samak su pame ba adu gi damukta di Manipur apum gi oina north eastern gi oina Manipur gi oina not only maitai de ginata ba Manipur apum gi oina apikpa Rajamu oiba hana maning tama marom dom le palai pa kamu oiramba Bharat yaw rabigi matungda akoi gi sakthung watpa akoi gi protection leitaba lamgi adu thabing khangi adu ga tongan ba tabu khoting matai koi protection leitripse masi gi thodo handa ku protection ma piu haidana akoi taksin mam thoi constitutional fight togadam na ba through our government through our representative akoi na si matang da di maril na da bo ina di khanbi bayai ning thi jaba governance tawna na ban thi jaba representative chai ko thadra kanda kali no ba tawdori se phamma kanda kali tawdai no MJS ke chana kali hairim no adige maji mapandi ke mi changa pata thingyar kana ILP chana bifam chana karmai tawdori ka haiba mayam am puthok pam changya ba hoi madu hojik ki ina di MJS grade 3 khanna banina loina maktu di hojik ti yaroi da banina to bo haining ba honing ba jaga di yam lai hra ba aduna MJS grade 3 ki se rule si hanati ki chai Hemantana so hai gre goi puna mang akoi su yauna lawyer kang bu su yauna khangde khallu de ba maroi na lawyer na de puthok pa yadra abde hai bi but akoi di mi mayam china da ka le re masi ki plead to masi ki matang na bukhalu haira ka na bukhal kadorim ne ba aduna si ki mayam si pulap to min hodra banina hojik to godu se tungda asiuma khodong sada ba mayam angam na waruri ba Desam na kese na emsuna kana na waruri ba do ko praja pulma ki interest ni magi marana interest na te ai koi khange ba ado masi punamak to hon se di law se rule se masi semdok han se ba state government da semdok bachangi semdok hanaba ki takna bachangani ha adu mi ki takna ba do not only political ko ge social movement to bo khotpa adu da na darkar le rabdi through court of law ju khar sin na ba yaina Aingi mateng chu lo se aingi mateng lo ra rule se aran ba rule ni mati matam ga chuna da ba rule oire masi semdok piu meghalaya da de sumain towi Assam da de sumain towi Tripura de sumain towi matam go chana tre na constitution semi India gi aduna swai da su matam go chana da ba wafam sing le ba closing du de semdok ya hebani tamoi mta che isam sam nare kan da tamoi te matung dai agam badam tang cha chage wahang se duga tamoi mta i oina di nasigi manung hunagi aroi bo wahang hebate tanja se aina thamjudai wahang sisu khumbiro du atopa gangning bele so dum supplement to bu horo sini thamjini se ai hang doi wafam se ngasai tamoi mta thabi ki ba yamti seng wafam ne sarkar na su masigi kari ki protection pi ba khopa gi rule semtok samjin law sing semtok chu ubi de atu karim kan da student organization plus civil society organization sing su matam chana laudoi wafam su pandi pali adu tawbagi de khan bada civil society organization student organization kan laudtragadi udana sum chatpati sarkar yadu mande sarkar mathanda uramagadi hena khangba advance ta khangba kari lakani kari oirakani haibu khangbo oragadi civil society organization student organization sing yam thabak sindrasu ani tam so protest hairadi
ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯃ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯪ ꯎꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯎꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯎꯁꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅꯦꯕ ꯎꯁꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯍꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯦꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯎꯅꯤꯡꯗꯗꯅ ꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯁꯥꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯧꯗꯕ ꯎꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯁꯛ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ JCILPSꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯁꯨꯝ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯨꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯥꯃꯤ ꯂꯣꯟ ꯈꯪꯕ ꯃꯥ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗꯁꯨ ꯈꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯒꯦꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯣꯕ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯔꯣꯝꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯔꯣꯝꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯂꯣꯝꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯇꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯇꯝꯃꯦꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯃꯥꯔꯛ 50ꯒꯤ ꯁꯤꯃ ꯄꯩꯈꯥ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯔꯤꯇꯟ ꯇꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯧꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯌꯧꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯐꯂꯥꯎꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯔꯨꯜꯅꯦꯕꯀꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯔꯨꯜꯗꯨ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝꯗꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏꯃꯛ ꯐꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯁꯥꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯩꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯃꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯇꯤꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯃꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 80% ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯇꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯝꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯥꯎꯔꯨꯕꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯆꯂꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭रोज ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯍꯧꯁꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯈꯪꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯗꯧꯅ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯒꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯀꯤꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤ ꯄꯩꯈꯥꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯇꯥꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯇꯥꯅꯦꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏ ꯄꯩꯈꯥꯗꯣ ꯗꯦꯜꯂꯤꯁꯤ ꯂꯥꯞꯃꯜꯂꯒꯁꯨ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯍꯣꯕꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ
Manipur government leptuna akhoi yellow missing sit se phangna bagidamata mangdana bagidamata mathang dagidi madui kano do rule semal se na rule sem na bathabak se ai tawiro kholausi laubiro protest tawiro na ai sumna kada masi injan badina te tahom thoi na khanba sing to tawiro na ai apilam tawgerumge thank you Agamba hujiki se maroina thengnabase student organization including Desam Young Thengnabise Manipur Judicial Service ki grade 3 ki recruitment se ki matang jema thengnare in case masi oiramdraba atopa department ki oiraba adu aidu su atopa state ki kari gi missing yawba aduga lamdam se ki mioi sing ki kari gi interest ai ti phangmam thokba chak thung du mapan dei la ga yawrgadi singna rakpai poram lakpani na adu aidu so in khamda Desam atopa gi kari gi department da orga so in khamda kholaw rom dong mali sam sam hare kan da du lai wafam di handak budi MJS की grade 3 की recruitment से कराई बहुबा freedom of expression से कराई बहुबा लेबे आवा यादबा है बे मतंग तो चुलाक्ति लाई plus अतोपर department से की करेगी recruitment सो Desam नत्रगने any organization ने चंगुबा कांडा बस इते एक direct हाई दोंग नते कोई state की लेरिबा policy तो दा मधुर चंगन बने अदुना या मसी नोइना ताइनबी के हर गति गवर्नमेंट मसी लॉ सिंग सेम तो कोई करेगी मतंग सुगो सोइना नोंगमदि हर कनेन खली स्वाइगी एन खनबदा यानिंग दबी खोलाउ सिंग अदुगा चंगन बे खोजंग थिंसे मतुंग तारकपदा कमाइ चंगजंग येनि खनबि मखाता बा कोइना थांजन जनिंग बा खोंथांग जी मरोइना सेमी बा रूल जी एखोगी मयाम गे लमदम सी इंटरेस्ट ओइबि गदबनी हैबदिने अदो एखोगी मयाम गे इंटरेस्ट की वांग मदा लाकपा तारगदी मदुगी रूल दु सिमदोकपा मथोक ताय हैब डेमोक्रेसी इन मापांग कललिसी लेजिस्लेचर एजुकेटिव जुडिशियरी लेरे मयामना सेमबा मिहुतना लो सेमा अकांदा सेमीबा मदुगी दुना एखोगी मयाम गे इंटरेस्ट ता येलो मिसिंगी इंटरेस्ट की मायोक्ता लेबा तारगदी मदु सेमदोकनबगी दायित्व ची स्टेट गवर्नमेंट लई हैबदने मरमदना हौजिक लाइबा मणिपुर जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस से तसेंगना एकोइना हाइजरिसी रूल दुननि चैलेंज तौजरिसी रूल दुना एकोइगी इंटरेस्ट कायगदोरे रूल दुना एकोइगी फंगजगदबा साक्थोंग मतगिगदोरे हाइरबा रूल दुना एकोइगी लेजगदबा पोजीशन खरा कायगदोरे अदोइतारदी मसी स्टेट गवर्नमेंट खुदक्ता खुद थिंगजलकांदा एकोइ रिटर्न टेस्ट हाइदोकरे भाइबा लाकदोरे अदुइतादी मरकसिदा हुजिक स्टेट गवर्नमेंट गे लेवलदगी करी करम खोंतांग यामना थुना लखतप याबगे हाइबसे अतुब मतमदा लखलनिंगी अदु हाइजरिसे कोइ अपील नदी हाई कोर्ट मणिपुर दसु अदुग मरोइनि स्टेट गवर्नमेंट दसु हाइजरिसे मसिगुम्बा एकोइगी मियामना पामिबा डिमांड जे मसि मसक खंगबिबग लोइनना एकोइ थबक तहनिंगदु पामि पीपल ग गवर्नमेंट ग लाइनरिबा मरी मियामना लाउरिबा प्रेशर ग्रुप ना लाउरिसि तासनररोय सुंगु उररोइना लेग्रदि खंगद्रे तौरिबा थबकसि गवर्नमेंट अमगी मखादा लेबा प्रजा मियामना पीपल ना होरकपा मूवमेंट नि मसी रूल से सेमदोक्तबा यादे हैबा तारगदी खुदक्ता हुजिक रिटर्न टेस्ट पांगथोकपा लोइग्रे क्वालिफाइड ओइब कैंडिडेट खरा खनगरे कुंट्रेट खनगरे मितो मियान जातरो योक्सले अदुइ तारगदी हयेंग सी एकोइगी भाइबा बोसी हौद्रिंगी मांगोइना करी मथब खरि लखतपा याय अदु ngasi bogda masi khut thingjen mai wapam kemta leite adu dadi manipur da thabak lawbagi matang da thugai ba yanghai ba thonglon ba mai tha ba ban go bo to ise kanana no sine kari maram dagi oheli no matam chan initiative lawa da ba khongthang lakhot ki da mayam da lakhot ta badagi hai ba problem mayam sing tholok na ba masa am oirine marmadana khabar da na tra print nam di electronic media da pressure group sing under satra lup sing da hanjan haija ba wafam ga mena pangthok pi hai ba da pangthok ta badagi एकोइना हाइबा खोंजेन दा नत्र एकोइना हाइबा अपील दा खरा हैंडोन जन यौरम बयाय अदु मदु हाइरिदु मतंग चाना मतम चाना स्टेट गवर्नमेंट लखत पे पता हारि खुदिमुक सॉल्व तो यागने हौजिसु मतम लेरी स्टेट गवर्नमेंट खुद थिंजला कान मखाताना लौरकदबा जुडिशियल सर्विस दा नतना तोंगा तोंगा डिपार्टमेंट लौरकदबा पोस्टिंग दा चप चाबा येलो मिसिंगी चना कांगलोन सिंग दु थंबियु हाइबदनी अपील तो जनिमस लोशलकपसे ओजामने करी करी मतमदि लोजि लोशलबने केंतक लोबिबताय सामना अंगमबना हाइरिबसे मोई अपील में तौजबनी हाइबदो अदुगे एरादुदि याम फरे अदुगा हुजिकि हाइरबा रूल असि चैलेंज तौबा नत्रगा रूल असि सेमदोकनाबा स्टेट गवर्नमेंट ना यामना कन्ना थौदांग लोबगी मथौ तारे मरमदि हुजिक दसामना तौरेबा केसेना तौरेबा एमसुना तौरेबा मयामसे मसे अखोइबु मेकअप थोहनबनी प्रजा पुनमकपु अदुगा अथॉरिटी बु हाई कोर्ट पु अदुगा लोइनना स्टेट गवर्नमेंट मपुंगदा स्टेट गवर्नमेंट बु मेकअप थोहनबनी असिगुम्बा मयामसि तौरेरगा अखोई पुनमकी प्रोटेक्शन पीबे याबा मणिपुर दा लेरिबा प्रजा पुनमक मणिपुर की सिटीजन भारत के सिटीजन मणिपुरी सिंगसे मची की प्रोटेक्शन पीबे याबा लो न याबा अदुम रूल सेंदोकना बा अखोई पुनमना होना मिनसी तक्सिन मिनसी हायदना अदुमाइना थमजगी ओके अदुगा अदु तौद्रिंगै मरक अदददी अकाइबती तौदना बसु आइना अपील तौजनिंगी थैंक यू ओजामनी अदुगा अंगंबा अदुगा तामो हेमता
ngasi impact news isto der lakpi bodu ngasi gi manu hona se mapung phan be be te loselak podai kai khamnu chiru guest mo ko amuk kana thagachai ngasi gi damak ta impact news ki manu hona matang solution jena batanjai jarokle adu bulamdam sita thokli bo thokdo wa thu kya gi marik sum report ki damak impact news mi heng ta dun lebiu